Urmatlı apalar, urmatlı batır eneler. Men sizlerden her birinizlerdi görgöndö apa dep her biringizdi kucaktakım keledi. Kucaktakım keledi her biringizdi. Ova, bilem, sezem, baарын tuyup turam apake. Ыйласам, көзүмдөн тамган жашымды сүртүп турасыз. Ийилген башымды сылап турасыз. Мени аяп турасыз, апа. Сизди сагындым. Аябай сагындым, апа. Апа. Apa dep her biringizde öpküm keledi. Apa dep her biringizge jakşı söz aytkım keledi. Sebebi sizler dagın, menin apam dagı sizlerge okşop batır eneler. Apam dagın 11 balаны tuğup östürüp, erezige jetkizip, ken şunday batır ene bolçu. Sizlerden köpüңүздөрдүн teң tuşlarыңızдар ele, dosuңuzдар ele, enеңizler, ejеңizler bolçu. Ошондуктан мен ар дайым 8 мартты ошол сиздер менен бирге, апам менен бирге тоскондой тосом. Апаке бай, меримиңе сар, жылдарым узак. Билсең эгер сенсиз жан дүйнөм муздак. Бүгүндө калган үмүтүм дале, жүрөк муңум ырбап, сагынамын ыйлап ыйлап. Жүрөгүм ыйлап. Апа, апа, арманым жок эле, жытым жыттасам. Апа, апа, арманым жок эле, башымды коюп көкүрөгүмдө уктасам. Майрамыңыздар менен урматтуу апалар, майрамыңыздар менен. Оорубаңыздар, тынч болуңуздар. Кудай кааласа, кийинки 2022 жылы ушинтип тосконго Кудайым насип этсин.